Ciza niwe nabonye bavuze ngo umuzarendo. Ciza niwe wabyivugiye. Kabuye Ciza ati ndi umuzarendo de Kayikwamba ni Mushenge ikindi. Nanone yiri umuntu yabaye ikintu agamukivuga nuko abantu bakagira gute bakimenya ariko buriya nawe n'ururimi rwanyereye nukuri ahantu hari iyo mvugo azo igarura timukwiriye kandi yarabeshe yabeshe kuri YouTube abesha imbere y'Imana. Ise wakabuye ni Kabuye ndamuziriya sibyo ise ni Kabuye nyirizina wafuye ntabwo ari Kisekedi. Nyirasenge ndamuzi ntabwo ari Kayikwamba. Mwebwe muzi ko Nyirasenge birane bisasi kabisa. Umuntu yansi wabo yochecheka sibyo ofuma ushesheka sibyo akubwa ngo unabeshe uhange numara ubeshe tuzobyemera bwira tuzobyemera ati pi irekere tibirimo pi tuzobyemera tibirimo Abatesalonike dusoze wa na sozo Abatesalonike 18 mu bibaho byose muhore mushima. Mu bibaho byose Bwana Bishop Kaira sizo mane mu bintu byose bibaho muhore mugira gute mushimana kuko ibyo ari iby'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Semena mina ndabona ubushake bw'Imana igira ubushake bw'Imana gusa ngo nugora twishima iminsi yose wariye sibyo mutariye ugira gute bibaho hazagira abantu barya bagahaga undi munsi bakanwanga yemwe bibaho. Ico ni kibazo abantu barahwereye imitima yarahagaze ngo ntibariye cyane worya none cyane ejo nduriki ibihe bibaho ibyo bibaho bibira ngo aregeshe guhaga nigisho gira gute cyo gusoza bibaho birabweza mwihangane rwose pe mama mwihangane mutubuze mushisheke bibaho habegeshe kubyibuha nigisho gira gute umusumari kandi uzurya nk'abandi mureke amawazo mugabanye amawazo abajene mufite n'irari dahere mwebwe mureke irari mwese ryandi usanga akana kahagaze umutima ngo akana akabongo nyina aramubura imyenda ngo yabuze n'iki na iPhone none gero yigureka urayigura ubusa nimunyurwe n'ibyo mufite Wafite moto ugira moto uzorahe nta moto uragira banzu tuze ugumugende n'igitsi nta kibazo pasiteri kubwiriza n'amaguru pasiteri ajya aho hari abazanise ngo nutagira imodoka tuzobwiriza none kubera pasiteri bose ubu nyine gusa abantu munzu yahwereka amawazo kakubita ifuna ruguru yakajubi mu bwe bwashize ngo reve ngo shaka n'ibirenge nturagura kamodokari nikaza kazoza nikataza banzu ugenda ni ibirenge takibazo njewe bigize kumpeka uyu nagiye hengeri kwa mama narobeka kubwiriza igahengeri urabona igahengeri urabona hari umukobwa kamusha ndeba wa musozi ndawure 97 ndawure basana uyu musozi ndawure gute kandi ibihe byari binyine ndagafaranga nakwira gute ngoma umuka ampubwenge tikagira nanambaye ikoti ikeraga murabizi amakosi twambaraga atajanye n'igihe yanganaga kikirengeti gutyo mukandi una papa w'abana unaza dufatikanye ikigabo kigaguruka
ikigabo agahaguruka kaza hano waje ufatanya n'umugore amashimwe y'amagambo mudomo sibyo unone kuvuga ati Imana kuba ntarabazwe abandi barabazwe bafite ibisebye sibyo ngira ituro ry'iki aco mwise garukana amashimwe ndabashoshe none aringendereye nisho tujana amashimwe twamara tukagarukana amashimwe turi hano uburyo bwa mbere bwiza bwo gushima ni ukuvuga ikintu nzira kati ndashima Imana ko Imana yampaye umufiyanse nyuma y'umufiyanse dukora ubukwe sibyo bugendane neza none mu rugo madamu karacumba karateka ibintu bimeze neza c'est tout barakuza ngo ubushize twatufite umushinga bazabanirakazaga utwa dufite umushinga mbaza kuba umugabo n'ugukuruje isura tabihuriye ngo umushinga twa dufite mu murawuzi turawuzi tuzaruwe kono gitangaza no kuri ngo none ngo baciyemwo mu byukuri ngo namwe mwarayibonye wa munsi uko byari bimeze murana madamu ngo nukuri ngo turaberewe muraberewe se habaye iki tubwira amakuru neza uko ibintu byagenze numara uzane ituro abantu baragutwerereye bagutahira ubukwe sibyo ariko hari abantu nje ndwaye ntazi sindamenya umubare wabo wamara umuntu ugiye kubaka urugo muzi urugo ariko Bibiliya ivuga ngo umugore mwiza umuntu muhabwa n'iki n'Imana byibuze amafaranga twerewe byibuze na endiziyeme yayo kimwe cya 10 cyabyibuze cyangwa tubero cya 10 cyabaye cyinshi tubire kimwe cya 5 ko mwago wowe ni cya 10 none ni cya 5 warakibuze icya 10 baracakivuga se barahwereye keretse kimwe cya 5 icyo kumva cyangwa kimwe cya 1 sinzi noneho izina muzoshita none ko mwanze kimwe cya 10 tuzoshita iki kimwe cya 2 tugire gute uvuga ati nanje ndarekorese kimaraze gute ishimana yakose utangirana urugo neza iki umugi apara maderi we amadeni umuntu atagereza urugo amadeni n'amagambo n'ubwoba n'umushiha mudashima none utaturo twazanye ngo tuzorizana ngo reka to sharasi ariko ni gute abantu bazamenya kuvuga iwabo mu rugo muranumva mu miryango yabo ariko bagera mu rusengero ubwenge bwashira turahuguranye hakika Mungu nishaka singaruka nabwo bwa mbere ngeze rongaye nishaka singaruke muzamurebe ubwenge bwagiye hehe ubwe bwo gupanga ibintu sibyo ariko umuntu umwe wegera muntu mugahumirwa n'ibitayavuga umuntu umwe yagaguruka ngo bararwaza ngo bagera Kinyata ngo birananira nagera hospital akaturatira amafaranga batanze bo hanze bene wabo ngo none twarakize ngo mutubarire ngo twagiye ituro ngo tuzoyizana ku cyumweru ariko hari ibintu bimwe babwire muruzi mwokugirwa wenda nk'utuvensi tw'indirimbo muranumva wenda mukibagirwa wenda n'utundi tuntu twabana kubazanira wenda tunywaji hano mu rusengero ariko ituro yo gushima Imana kuco yakose hari umuntu wabyagirwa iki ryajoro ngo ryagirwa ryajoro ryari ibirya abana babura babwiriwe bamazimane kugeza umugisha kubona ubushobozi wamara ukabyagirwa
ubwa kabiri ikavuga buri gusa ubundi ndaburasi ubundi buryo bwa akora nabuvuze kandi ngo zorojeho ubundi abanyiserema rero babwiye ngo nimuja gutanga amashimwe yanyu muza mwitwaza iki amaturo ishimwe sibyo garukana amashimwe turashimira ko kino gitaramo twakishemo tugarukanye mwabitekerejeho mwagiye kuza mwabitekereje duherekeze n'abashitsi tubatuma isalamu iwacu mu mashimwe ibyo baradukoreye muranuva kuva kera umukobwa akazaza mu rugo sibyo yataha bakamuhereza n'iki arya imitwa bakamutekerera kuri umukobwa wawe yaje ufite umukobwa yaje nindi yitwa nindi batari banga yitwa nindi nivo bwizina kuko bashatswe no sije simbazika yaje yo niso nga reba waje uvuye ku ndondo nyuma y'imyaka 7 muri zira ntambara uranumva utabona dada na mama uri no mubita baguhusha buri munsi wamara ukaza gahanda urabona yogira gute ugiye gusubirayo no gukura amasuka abiye yame muri hano cyane babwiri ndabona fundraising ntanubwo tibana bintumye harizuma twavuye hano usibye afishe nabonye gusa muzoze gutarama namaze gusoma umutima namwira ngo nyuma y'ijambo n'ibindi bikorwa sibyo muza mushira hituro de reconnaissance cyo kuzirikana Imana iza gute kandi turubabwiri sikindu kidasanzwe nikivuye ku mutima kivuye mutima nibwo bwa mbere tujye gutanga amaturo saa 9 harani mwana wabibona harani mwabyushije kubera garukana amashi iwe azogura fande uniform harundi wagura indi barabazika abafande barahinyumaga ni babizi twe turabizi se bazi barabizi kuba so bigenza harundi uwo mugurana indi abakobwa mwaguriye afande mugenzi wanyu uniform ya gift n'ibihumbi 5 mwishire hamwe niba muri 10 8 original iyo ni igihume nono ariko nyine yavuze nibere ya niyo kuri kuna mapepo hakika ya Mungu niba abakobwa 8 nimuheze nyaho mure gift ya uniform imwe gusa okay reka dufate no mwayene 650 ako ile 8 niyo kurikana bazimu hakika ya Mungu muze mama ni muze asante sana asante muze nukurikose muze ndakibazo muze hano muze nabasengeri muzogira ingo nziza sibyo apana nzo bazimu kuba kuzana indusi harimo n'abadamu ni badamu barazifiteka bafite ingose bazogira ifaranga muzana haki nuko ni hana none twaraje byararangiye abajana ibyo ni ibindi wowe kutaragenda barajana abana basi bakira ngaha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 uyu igihumbi Imana yose mugisha hagarariye ndaje masengere wowe ngahe 500 kesha 5
wewe bibaye 2,500, wewe 500 bibaye bitatu, wewe 500, 3,500 bibaye 4, 500 bibaye 4,500, wewe bibaye bingahe? 5. Igihumbi. Ariko sita igihumbi. Yewe mukubira amashi. Numugore? Nano birashise. Ariko iwacu mukubira iwacu amashi menshi. Bibzo mwungura umuryango sibyo hakiri kare nta bintu by'induze kugenda ufite warakusa amenyo bibaye bingahe? 6. 300 marishi gweze murisho 600 500 800 600 8 500 600 700 2 3 500 bibaye 7,800 500 bibaye babaheze we nimero ndabyo gutinda abo byabindi byanyu ngo bamwe bagira gucya muheze nimero hano bakubiteho muheze nimero wa mwandike 07 muje muri mpesa mwese.